wasik tali sakti serang muda yang ke asa kecil pas marinani mang pangantan go. Berapa kali ku katakan, berapa kali ku ingatkan, kau anggap aku yang bersalah, kau anggap aku yang berdosa, seakan dirimu paling benar. Berulang kali ku ucapkan, berulang kali ku maafkan, pandainya dirimu bicara, pandainya dirimu berdusta, melempar batu sembunyi tangan, setajam karang kau bicara. Tali sakti tadi lah calon aja bedegi ah ngong inyunga ayo nong lamun minta asanto minta abuy rah anggun pesina serang muda saomo ko saya matao jempol dua on mon indah napu janu landik na ya bila na jaga na sesuhi bon saya mata de tapu bon saya rusdo ada laju ada wa akep coba anterkem laju biar marga lakuna anggun parai main geletang akan kau tuan nai janu mun minta asrang muda anggun bukti natali sakti yeah. Mun pacet niser pakun elak jai kare niser tantona pakun elak jai serang muda sao molek se andi indah family kok pada apa longkong pesenatan tona ibu ki ani kok mak cek banyak na santo sembah sumari song kemago cek maduson mata sial kabula sumari kare cek mana pakun elak jai ka rakib dalam ate cek ingat na pandi eding aki bene indah pamili ko kepikiran siang malam ramari tuan tanto najat seep kaposang seirutin tak teka rasa tak rida oleh oh putra jurdai sabar gelu orang sabar kanjana dokar ko giring ke atas panggung mata de putra sonita keniko seakar jeng eka gila tak kera burung kareni ser asbari pakun epane peka arus tuh abangan tanale putri bunga kejora
Ken tak panompak olar maseri Bila matsuri Tanto Natali Sakti Saumu aniko kalampi Mote seiruti Sakalangkong to ari setak kera nyorot Tera saumo sehi Ruak rodi tak katinggelet tak non Asberi ka Kare ajan cisanto Pakun etakani Serang muda secocok kaate Ramaritmu Rama Ridwan Santoso Mata de Junaidi Arwah Husnadi Laban Junaidi Tantona Pon kompol kapi Cinono Sairutin mafia darah dingin Ramarit Syahiruddin Asberi Matsuri Bertretak pantile Ngatore selamat datang Wak Sipur Serabet Bila santo Mari terus Benak Jinggo Ngatore selamat datang tak pare kerong Lokal abu tentengnya Ruak Benak Jinggo lokularis Bila sekile mafia berdarah dingin Roak bedek Dugan kak rakib kong Bila Asbari Suka nama bali tengka Wak Junaidi Akar aja boleh Niko okip Le nape pole niko bede Katuana tali sakti go Suti Bila maski eko cak serigala muda rodi Ayana nanda juga pada ngirem kak saumu Aku cinta dia Tali sakti arwah kan serang muda Kak Sangirutin juga pada Apollo Junaidi kak Raket pada Ediman serigala muda Ngabas oleh corak Sahna. malempo Beeri terak sehirutin Sanuto mak pas malempo Elerek margana bule esto Madeka andi asal cek joko comata Tekak majau bula pakun taole Tika alerek mabo Ali Ali alerek mabo Alerek kakak rakib Aniko atruki maski Laban ali serigala muda kak nikmat Beeri anggun maetina aki serigala muda Niko santo pangaranang keese saumo Arena Mak dari malam tak bisa Kekera niko nang ke seholil Nang ke seholil Ya sana jenta apolong santo Pangistona cek pailang ali Dikaban bula pakun ataretan serang muda Nekok Sumarija Kalinglong Pona pada alauku suaka Se atur burung se rukun karya jak nale Arwah seatur
majarana rukun aniko pada tretan rodi semajarana rukun karya cak burung jamal Badaring majarana burung-burung tak tahu. Oh iyalah putriku si ande lumut made turun niko didin soronoro selamat datang roak juga putra yo mun aneh aniko putra enye made turun antara serigala muda putra judai lanceng meler pada Apollo lah terutawa katang tengah sulamo kongko ya duh pada Malaysia anu li kenting talang panang tongak ayana nanda para berese suara lain iko bayang tanpa nakoro pat lilla oke sumari mare duson benari Acara lapar jamal pon mun ngagui denggara deng tak oleh ngakan eluar todus le corak taro entaraka Didit se apa jaran pasiap se atuli te syuting ngata lep satia corak tak kelar terangnya punungan saking singa jak aga boy pikiran ancur misra kapat lilla tak tahu apa jaran go rasa tak kelar terangnya punungan yanto saking jak aga boy kak miskin pikiran ancur serigala muda askut pada dimakan bedele serojak lu mulai asku kan nikok bedelanceng melerle kabula aju tak pate aju go nape boleh putra yurdai patli lama katuan Jaga baitika ate bula anjor go kita etemo anggun kabula tika bukten le jaga bai ate bula anjor tak etemo tika bukten tika bukten 1-0 Yo
Karajana tanggal 16 tanggal 16 bulan Sanuto putra soneta ya torana nunggu kak nono Wak Sumari jakalinglung suakane kok padeng Apollo iyan sirapun bila maski ayana yeni kak nikmat mare akarjo kak dahri Wak Buser karya putra Longgolares wak kak Ali pada Apollo wak Darek Ibo pada tuana muda Ahmad Wak Seining Semar Mesem Basuki Iskandar nih kok pada bede cari kepeng kerja aja tanggal 16 Iya kok. Miss Ban Serigala Muda Ya ini kok lanceng meler juga. putra nih, jur daripada Jurdai. Apollo arang-arang mulai tak katinggalan pinak jinggu Bila mas kile Pangeran Gondrong Roa Ahmad Putra Soneta Yang kok kade. bila lanceng melar tak katinggalan Sumari ento eko cak ayana nanda kak nikmat Wak Sanen Laban Suaka Ian Mas Uki Mare Akarja Arwah Iskandar pada ngirim Basuki apel tiro pada Kak Ahmad Maski Ngatore selamat datang Putra Kades Benasare Putra Jedang Maju Mundur jangan Longgolares jana pon pada kumpat Rak-rak tedu kaca Mas Bu. jana rasa tak kuat kabula pera odi cenci Sakalangkong tak mare kerong Palongku Sahnayu arwah Sahnayu saya kerja ani komak tahun datang mada tengah indah family Montolos. sama merukan family yanto Pasbut Longgolares Sahnayu Karajana tanggal 14 bulan sanya semalam merokon family dari Ayana Revi bila Sumari eko cak basa putri Ayu Pangrak tedu panas nih panggung putri Ayu arwah Andina Sumari Wak Iskandaran Pangeran Rengena Apel Sugiyanto nikmat mabeli teka aduh arwah Sanan polong bena bulan Iskandar muda pada ngirim Apel Saneman pon alongku Ruang toyo pada bedara Siti Penton Suri arwah tolak tantona beda suaka Sanan mabeli tengkar Yo. bila Sahnayu juga pada beda arwah pada Apolong meski ayana yeni Atraki selamat datang rang-rang tedung gong lagong jugan putra jenang maju mundur tak ketinggalan jugan beda buser lap alap sus gila
sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara ceritan hati. Sakalagong Sumarit yang belar. Sungguh terpaksa aku menyanyi memohon Tuhan bermurah hati. Coba dengarkan aku menyanyi membawa suara jeritan hati. Stop. Ya, saya minta apel diroh, minta saya tak gelungan, bedah menyediakan semua ukuran dan semua selera. Saya dari Indah pamit toju. Iya. Yuk wetanan boleh kantang Rasidi senang tengah. Pas emak ke apel diroh, jongku lekas penterna. Roa beda Rasidi. Wak Rasidi senang tengah mas dari akar rejem karjana bulan 11. Oh yeah tanggal 10 ruak sipur wak serabun apel sugian tole nekok Jerman pada beda Peter onggo apel diro pelian nago selain agelung le se apel diro minta se tak agelung tak na beda pesenan kok tak na beda pesenan nih kok beda basuki ipong nape boleh beda Jerman bila emat semi buah esam tak marek kerong Iskandar muda ipol neko Ahmad semi buah pada beda sip wak basuki le laban Iskandar sipur acut duduk serabet kak nonopon pada beda Mansuri tak katinggalan neko Irsa neko Isan tak katinggalan menak tiga neko sedan penta nomor aja penta maknya menelpon lagi penta nomor beda taksi tengah-tengah malam deki duka ayo Sandit corak para dua kasuki dari ibung senang tengah eko jak pak carek lombang pak carek lombang kok nanangan nang pada apel tak diro bare kerong akar jeeng karajana bulan sabun pada masudi masuk ya Lai iman sandit wak sandit rang-rang carek ipung cet carek lombok dek temur tanto lapan Toris lapan datang yoyon saya dari tak petang deje karema nyetong mulai saben akhir umur asal pada nisar iman mak nisar iman iya mas sandit rang-rang gula heran karo
turun sanunto mak laju momos mesen nama latego alom polong papada esto ajanji bangker pate ajanji bangker pate lai iman sandi tua sandi terang-terang turun nata ngangkui malate tanda nama late selarang malate satu or bagus kare eman kare epek kere manyitung katika sorang 1-0 ambu bong jangan nonton boleh bong pakala apa pareken kok kanggun kok neng gua suarana ilang kok lumut cinta kok Iskandar Pakun Eka Bolong Rasidi wak beda tanto narang Jerman pada basuki ka Ahmad Semimuan Retan Isam Tantona Arwah pada Iskandar Tuan Muda Bila Ipul Apel Sugianto Mak Soro tanto nama wa apela diro rasidi eko pantona tak mare kero tangkel empa akayo Niro, bodoh ngelak nomor 2. Nah nomor 2. Nah. Iya. Asik Sia. Sekili raja iki boman. mata neko tak mereka rong seakar tangkal umpak bulan sabelah neko si Purnarema atamoy ane kok dungan serabut Iskandar bila Ahmad semingguan bila Jerman ayana kansa basuki wak suti kalebun ngoda rasidi penak nyinggo akar je bulan 11
apel tira pada sini Pak Iskandar pada sini mondon turun lambak noro aetes panapuna le mondon turun sanonto etes letera go iya nyaman giar ya tak mare kerong cet akarja karja na tanggal 12 tanda setar buka berarti ya arek kare manyetong epatepo oh iya asal kabula endak majelas bagus rekare dikale kabula tak pate jelas pentano merah laju ke dikonya manelpon apel diro Pak Mina jinggo tantona banyak kancana ariko pun pada ngirim Iskandar ngatore selamat datang lokal Mading Lao hartohar laban hartohar bagus tak kira congucap kare iman katika bakut engak kaca jana roti opa eleng ngamak sakoranjing anak tambeng taong ngaji ya kacapi angka sarapi mon gorang bagi kapi mon tak ada ngalah lagi kopi kulek kepi pas on jepeki yo uul boleh mai palambat berem maul anu Jerman minta ya apa nama minta minta Laila aja aku minta apa minta jeriah majuriga andon Ahmad Laila. minta tahu ada lagu kok tak ngerti ya sambil mula mare dukung minta lagu iya Laila makan aku Putra Cinta Seyde Separ Besok jika paling ratin Esa anak dunia Laila bersama orang-orang mone tak mereka kerong lokal ampun tentangnya
lama terus sebu sekalagong mulai lebet langsung tajak sokona Matang sokona ate bungana yuk torot lebur pangkulina lebur sopan sangguna mulai lebat tak bosan pula sing abot telepon bisa ate bulan cik bungana lebur pakulina lebur jumpa anuna papa alamara moga etarema rama ban epuna Sakala kong tak mari kerau. Juga rang-rang boleh sekala kong merak tiga. jual padi esa benak laila saya tak gelung boleh bodo mesen kan mangkana suruh lagi gelung Mak. toron dek nje Mak kerus. saya gerem bisa kan saya tak gelung Iya, kerus tak gelung. toron jadi siapa yang mana Siti yuk nih Hanapi bodo ki Kang Mas apel saniman reng segenteng abelik semat bu se masbut ngalak se koros Kang Mas Masbut. siapel nih se pausi ngalak se Pausi, koros Lutfi. siapel nih man ngalak se bunter Kang Mas Rasidi Kronget ada pada Kang Mas Cek trona along polongan segenteng siang malam lako engak dan kaula sayang lako padang panjenengan Kang Mas rang-rang teduh bermamun tak teka acora eka gila Kang Mas roti rekada seneng segandang Kang Mas roti rekada seneng eman segandang eka kereng Kang Mas panjenengan arwah pada Apolong Kang Mas Rinahwi bila Tolos segala. masbut seakarja apel saniman juga nabada abah supatlan mak posan kau orang video arwah Lutfi pada bada siap bila Rasidi nang ke Indah Family tahun datang melek izin buat ala cumbui belabung doma apa aja ke karkis labung apa siap Kok tadi tanda? Iya. tojo mati ya tojo nyaman mecek bila pecek burio lah apel saniman cat se akar je emas pun salah wak telo bau sici apai apolong ban bula kak muakson Lutfi nape boleh bila mas buat tanggal telo lekor Rasidi tanggal 6 lekor serasi di pantal tanggal 6 lekor karjana tersalamat Rasidi nape boleh sewat sen kini kok bulan 12 dok berapa jaga baik pikiran ancor mas put karena sermat debuk kira Rasidi pentolongan akar je cibai. wak mas toyo juga akar jo abah supat lan lokana ate segenteng Mariono pada bodoh kak suri rawak bedele Sadik Mahrus abah supat lan anggun minta apesena bolero are laguna eki kasumana Kan mare berego. kare kepikiran kare emana kare eman kare ngarep Sahenale
karjana taun datang Mas toyo karja ajukan serno jinare mata Bosor Bajayanto Aniko Pesena Soroboki Tanto Nase Bernapiru Lutfi Mon anggun beri engkau minta agiago tak awak ya tutup mulut engkau minta agia cibai Aniko Mas Putrang-rang Tedung Seakar jo ayanto ayo Pausi Mada dengar indah pemilih Mas Put semat put tanggal 3 lekor Rasidi tanggal 6 lekor Serasidi Aniko selamat jalan Kocak Rasidi Pentol Tanto Nasoro Ongke Rasidi Kak Saputra pada Apolong Kak kare se Pausi lagi nafalen kok nekok lagi nafalen le lagi nafalen kemas Lutfi kok tutup mulut Bila long polong cek seneng Rasidi tanggal 6 Rasidi lekor tantone sale belok maju dan kerja mon alagu tanggal 6 Putra Bagi lekor Timur. Niko kerjana apel saniman arwah juga calon kerja nekok Lutfi le apa sasor bejeun kok bila Watson kenika cukan bada toyo preman insam Watson arwah Rasidi tanggal 6 lekor mada tengah yanto nikose roa masih dile cukan akar je bila masih di kenika putra kades benasare bila Rasidi arwah pada pausi pada calon kerja arwah Mas Put indah family Lutfi Abosor Bila Kak Baja Saputra Ayana Lisa Sernoji Putra Cendale arwah Sekak Saputra Tantona pada Apolong Saranoji Iskandar muda juga pada ngirem segenteng Mon Aniko pada Apolong Yanto oh dewek napa usi kalau soro lagu nyanyi lu nak cewek napa usil lu nyanyi lu nyanyi apa nah tungkaripi apa oleh anu buat oleh tak sangkal de ada sadu malam hari satu buat nah langsung ngintarkan ambekor Laila lanjut Laila sadu malam ria ngijungai ambekor ngambil amal lisa ya tinara ya pokoknya ke jungi iya mabelis kabini na bausi berem
aman ria suarana kening kakeboi gendena anggun ria anggun montak norok ria laju kebo terima kasih matur sewu sakalang keong lah yuk Fiona toron Asus toron